And good evening, ladies and gentlemen. Once again, the Four Decade Duo with yours truly, Manong Jun Sariales, together with... Mark, pastor, operator, embalsamador. Ay, mali, cremator la tatan. Ayan, gapo na ayo kayo dyan ti first trial video ni Jan Mark. Kat pasaron one ming road this time. Haan nga da Songbook Challenge iti topic meno di day. Knock-knock jokes. Knock-knock jokes. Ayan, and... Temo kadi apo di IBC 13 when di palabas nga todas starred by Vic Soto, Joey De Leon and Val Soto sa dagajay at ito Soto of course isu dati nakangagak isu dati umuna nga nag-knock-knock jokes but then after researching apo di internet idi pilagayam early 20s so 2020s 20s ijay US uso na ito yung knock-knock jokes. Isongahan nga iso dati umuna. But then, iti Philippines, iso dati, pakangkangagan tayo iti knock-knock jokes iti. Knock-knock jokes ko na. Ngarod, gaputa, iti panawang kat, panawan iti COVID-19. Panawang ti? ABS-CBN. And of course, other current events, iso nga iso da po iti topic may ditoy, knock-knock jokes may itatangarabi. And to begin with, ladies and gentlemen, knock-knock. Who's there? COVID. COVID who? Ladies and gentlemen, who does? Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa lang ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. COVID no right pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Sabat. Knock-knock. Who's there? Corona. Corona who? Ladies and gentlemen, Michael Ducci Libranda. Ano tawag ka sa akin? Hugot. Hugot. Hugot song. Corona pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Corona. Kabuto barbaro di kantam, daan mamutata. Knock-knock. Who's there? Quarantine. Apaw? Quarantine who? Ladies and gentlemen, traditional singers. Grade 1 anak pala, idi insuro da kanya dahito yan. Ngayon iti librong inosarmi, English kadaanan nun. So nga, English literature. So nga, I'm sure, 1920s da kita nga yan. Quarantine. In a cavern, in a canyon, excavating for mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter, Quarantine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Quarantine, you are lost and gone forever, dreadful soul, Quarantine. Okay, kayo ba dyan? Mayat. Hindi ka impress. Ito, baka ma-impress ka. Knock-knock. Who's there? Social distancing. Alright. Mabigat to. Okay, Ladies sige. and gentlemen. Social distancing who? Crystal Gale. Crystal Gale. Ano na yan? Social distancing love. So many people find it, but those who do, they hold the true with the heart and soul behind it. Social distancing love.
social distancing, love. Sige. Siawan. Knock knock. Who's that? DSWD. Oh. Ayuda, kasi aja. Wan, so dati mang tadi gisap kasi yan. Basta DSWD. DSWD who? Ladies and gentlemen, the air supply. DSW didn't need a friend, you just needed someone near. I'm not looking forward to the night I turn when you're not there. How many times when I think about DSWD? Sarano ada ita, nakna, Who's there? ayuda. Pau? Sarado na nga talaga dyan, hindi DSWD. Ayuda ho. Madinsa mas bagay mo sa dito, ita kinantamtot tayo dito kat. Sinampo lang. Oh, sige. Ulit, sikaman lang. Sige yan. siya latal. Ladies and gentlemen, Palpalaranat. the legendary, natay dito yun actually. My God. Yeah. Rodel Nabal, may isang Japanese, Shaktig pati ayuda. Japanese paper. Ayuda. Lumayuda man sa akin at ako iyong limutin. Masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin. Madinsa. Atay. Naudi. Ulit. Naudi. Ladies and gentlemen, Rodel Nabal. Lumayuda man sa akin at ako iyong limutin. Masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin. Mga lumipas na ligaya, ang kahapon may pag-asa, mga pangarap na walang Ayun. hanggan. Tama, dajay controversial nga nag-birthday ni General Sinas. Aji ko dati nagtugtog pa dito ka. Oh, Dati pabanda na dito. kung ano, apan dalang hinarana ti manyanita nga kunada. Ama, basta dati bandang nagtugtog sa. Oh, kita man lang, di kinapigsa na, syempre, General. Muna. Problem. Anyway, we have nothing against the government. It's just a part of our knock-knock jokes. So, knock-knock. So this is for katuwaan. Knock-knock. Who's there? Sinas. Sinas who? Ladies and gentlemen, the king of, ano tawag na kanyanan? King RJ Jacinton? King of rock and roll. Basta king of et cetera, et cetera. Dati ko na dati. RJ Jacinton. Sinasabi ko sa'yo Alright. na wala akong daramdaman na lumayo at hindi na ako mamahalin. Sinas. Mas lang ka mo naragsa niya. Sige, nakapay. So, ano samantarang masika pagpilitik-tik katawa. Knock-knock. Oh, who's there? NBI. Wow. Mabigatin yan, bigatin na. Wala, so hantag jojok. Kita ma dyan nag-joke kini Apo Presidente ko. I won. Tiniliw da. Ladies and gentlemen, like a very good NBI. NBI. NBI who? Ladies and gentlemen, the Eagles. Eagles. The Eagles. Eagles. Wow. Look at us, baby, up all night, tearing around.
Are we the same to people who live through years in the dark? Every time I try to walk away, something tells me make around and say I can and be I. Of course, so much with the personalities. Sino mo mabali mo nga ilaban nga personalities nga sikat at Okay, sige, aji ko. Sigurado pumunta namin dito eh. Aji nag-ibagati ko. Ay, pwede na pala ikaw ay lumabas. Ada kantanan. Sige, Bawal lumabas ti aji kanta na aji. Go ahead. Ladies and gentlemen. Knock knock. Who's there? Kim Chu. Oh, Huh? Kim Chu-ho. Ladies and gentlemen, Mr. David Pomeranz. Kim Chu walk away from me today. Well, I'm sure that you were going to find a way as I do. Baby, it's you. Feel some alive. Kim Chu? Talo yan din. Knock, knock. Who's there? Coco Martin. Coco Martin. Ni Coco Martin. Yeah. May talagang gitara. Severo. Severo. Kasi TS na dyan. S. Severo ko na ano sa Ano sa tigbasa? Coco Martin. Coco Martin who? Ladies and gentlemen, King of Ballad ito dito. George Benson. Mati na buta natin. Pero hanggang George Benson ito lang ato dito pitch na dito yan. O, diba? Jazz kasi ito, jazz. Ganas Are we really happy with this lonely game we play? Looking for the right words to say. Searching but not finding, understanding anyway. We're lost, Coco Martin Ray. We're lost, Coco Martin Ray. Bayan. Aside from Kim Chu, Coco Martins, yan ang sino pa? Siyempre, daji katil-tiliw lang ulit. TNBI. Yeah, NBI. Eksakto, agtisil ko. Ni, kada tayo. Yan ang tinagado ti nagado nga bagbagas. Umay ito di ata, actually, nang tadi dumat ka sa Sarming. FLM, Francis Leo Marcos. FLM. FLM who? Alicia Keys. Alicia Keys. Siguro ka tayo isak pang babae tayo. Nang nga to. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it let me you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing. If LMU, if LMU. John, knock. Who's there? Liquor ban. Wow. Natiti parang nga nagragragsak dagiti manginom. Uwan, pero actually masapol sa kanunga talaga ti karabukob iti alcohol to fight
COVID virus. May sakada kitiga kayong ko tanang ibagata. They have to sip at least every 15 minutes no agjut-juti da. Handa ba't nga agbartag pero kas lang ay basain da lang jingiwat da to get rid of the virus. Okay. Okay, liquor ban ho. Liquor ban ho. Ladies and gentlemen, the diva, ano nga diva sunan? Hindi ka mo basta diva. Diva. Kule Desma. Kabats ni siya, di ba? Handa ka eskwelahan. Di musika. Kule Desma. Oh, sige, fight. Liquor ban. Liquor ban. Liquor ban. Oh, liquor ban. Hindi lang. Medyo lang. Simple lang pero mabigat. Diba? Ayo. Isa pa. Isa pa. Oh, Knock, knock. sige. Who's there? PUI. Nako, delikado. Doti kastita. Ano? PUI who? Various artists, ladies and gentlemen. Of course, it's the 25th day of December. Ang PUI sumapi, tayo ay magsigaw. PUI. Sagot. Mas maganda yung sa akin. Ano? PUM. PUM. PUM who? Ladies and gentlemen, various artists malala nga to. Ah. Kaya no alas 12 ni Rabi iti 20. Ano? 24. Dati tikan kantaan mo ka. PUM. Ang PUM suma. Tayo ay magsiawit. Talo yan sa akin. Knock, knock. Sige. Who's there? ECQ. Whoa. Enhanced community quarantine. Ladies and gentlemen, punong bakul ti Lionel Richie. Dati barbas na. Lionel Richie ko? Bigotin mo. I've been in love with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, you seek you looking for. You're right. Ay, ECQ. siyempre, nanalpas ti ECQ yun. Insarno dati, GCQ. GCQ. Knock. Who's there? Padasag dati, no? Pumasok dati. GCQ. Okay, GCQ who? Ladies and gentlemen, Paul McCrane. Paul McCrane. Amom dito ay nadisgrasya dito eh. And then hindi nadisgrasya. Kang kanta din pero hindi nadisgrasya. Simbikat kasi na perdi di agong na nabaraan. So ngano kang katataga. Wow. So walang Doon pas siya kaya. sumikat. GCQ, fuck all your mind, just for a time. And I will be just fine if I know that you know that I'm wanting, needing your love.
Jayan, Mm. that's the end. Yes. So thank you so much for watching. Please share our videos and of course do some comments and likes. Like, share, subscribe. Yeah. And this has been Manong June together with John Mark. ang PU ay sumapit.